Iskay waranja, iskay chunka iskayniyuq, watapin pirullaqta, ancha sasachasqa, samay wayrayuq, liw América Latina nisqanmanta. IQAir nisqapiwanpa, Greenpeace nisqawan, Cusca Ranking nisqanman ruwasqan hinaqa. ONU nisqapa yanapayninwanmi, Perú suyuqa ñawpaqmi, karqa mana allin wayra kasqanrayku. Kay ranking nisqanpiqa tupunmi samasqanchik wayrapi PM2.5 nisqa sumaq partículakunapa concentración ninta. Chay kamachin ninsapa wata hamachikuymi 5 microgramos sapa metro cúbico kasqanmanta. Ranking nisqanmajinaqa Perú suyu promedio 23,5 nisqawan, chay suyupi aswan karun kay normanmanta. Jatiqninpi kashkan Chile 22,2, hinataq México 19,5. Chay sitio web nisqanmajinaq California Ambiental wasimajinaqa kapipin nin riqsanchikpaq. Imataq PM2.5? Materia particulada nisqaqa icha PM2.5 nisqaqa wayrapi ancha uchuy particulakunam. 2.5 micrómetro icha aswan pisi diámetro nisqayuq. Kayqa runapa chukchampa raku kayninmanta aswan pisim. Particulado nisqaqa huk chakrusqa. Qillay qillaykuna, ñutu, qillay ima. Chay particulakunaqa hamunami carrokunamanta, camionkunamanta, fabricakunamanta, llanta rupachimanta, huk ruwaykunamantapas. Imanasqataq kay particula nisqakuna manchakuypaq? Aswan huchuy particulakuna kaptinqa, samaykuptinchikqa aswan ukunmanmi purinman pulmonman. Contaminación de partículas finas nisqa rikuchikun achka sinchi efectos de salud nisqakunata apamun. Chaypin kashan sunqu unquypas pulmón nisqapas. Wawakuna, machu runakuna, sunqu, pulmón unquyniyuq runakuna, asmayuq, utaq chulla unquyniyuq runakunapas aswan allinta qawarinku PM2.5 nisqawan tupachisqa kasqankumanta. Rimasun willakuykuna. Tiqsi muyuq Quichuapi.